Tugiye kubagezaho umukino ugiye guhuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Manchester City ikaba ariyo yakiriye umukino kuri Etihad. 11 bagiye kubanza ku mpande zombi. Mu izamu rya Manchester City harimo Edson Moraes, kuri kabiri kariho Kyle Kapita, kuri gatatu kariho Nathan Ake. Muri defense yabo hakaba harimo Ruben Dias na Manuel Akanji. Hagati mu kibuga harimo Kevin De Bruyne afatanyije na Rodri, Lucas Vazquez na Bernardo Silva bakatakisha abakinnyi batatu. Hakaba kizigenza wabo Haaland, akaba kishwijwe n'abakinnyi babiri, Phil Foden wa Riteri. Urundi ruhande rukaba ari Roger Doko. Tumanukana 11 b'ikipe ya Arsenal kugira ngo match muyikurikiye imeze neza cyane. Kuri izamu ry'ikipe ya Arsenal akabamo Alisson Leya, kuri kabiri kakaba kariho Ben White, gatatu kakaba kariho Kivioro. Aba defenseur muri axe central akaba harimo William Saliba, hakaba harimo na Gabriel Magalhaes. Hagati mu kibuga akaba harimo Declan Rice, akaba afatanyije na Odegaard, akaba ari kumwe kandi na Jorginho. Mu batayizama rero hakaba uruhande rumwe akaba Bukayo Saka Yoyinka, urundi ruhande rukaba ari Gabriel Martinelli, bakaba batakishije Kai Havertz. Reka turebe comeka pasi. Umukino ukaba utangiye rero, comeka pasi kwa Kai Havertz, comeka pasi kwa Martinelli, comeka pasi kwa William Saliba, comeka pasi kwa Declan Rice, comeka pasi neza cyane kwa Bukayo comeka pasi kwa Odegaard umupira w'amukura neza cyane atansiyo Manchester City. Kyle Kapita acomeka pasi kwa Ruben Dias, acomeka pasi kwa John Stones, acomeka neza cyane umupira kwa Gabriel Martinelli, umupira barawambura neza cyane. Iyo ni ikipe ya Manchester City. Imbere isho hanze gato cyane, Bukayo Odegaard isho ye Arsenal de Ganazi mu bica. Ikipe ya Arsenal nagutinda bazamuka n'umupira birukanka ku ruhande rw'iburyo, bacomekera pase Martinelli, acomekera pase Odegaard ashotamo. Arsenal kimwe. Arsenal kabitanya igitego rero ku munota wa 22. Arsenal ikaba yagitangiranye. Bafana ba Arsenal mujye mu beco. Umupira kwa rw'ubuso atanze Odegaard, comeka pasi kwa Martinelli azamuka umupira neza cyane yitonze, atanze Martinelli acenga neza cyane, acenga kayo kamusiga hasi. Martinelli inja sifasa atanze pasi, ariko umupira bawukura neza cyane. Ruben Dias arazamuka kuri rw'ubuso, Ruben acomeka pasi kwa Phil Foden arazamuka neza cyane. Foden acomeka pasi neza cyane kwa Jeremy Doko acomeka pasi kwa Haaland aragucenga neza cyane, acomeka pasi De Bruyne isho hanze gato cyane. Ikipe ya Manchester City kabitangiye guhaga ikipe ya Arsenal. Igitego cya mbere cyagiyemo rwose kitunguye neza cyane half time. Igice cya mbere cyari cyarangiye ikipe ya Arsenal rwose yatsinze igitego. Reka turebe Manchester City, tubashishikariza gukora subscribe kuri GCM TV. Televiziyo izamura impano nyinshi cyane rwose, nawe ushaka kuzamura impano yaza kuri GCM TV. Jumongo Charms My Shop rwose ushaka kugira ngo bitakugora, ushaka kwirambura. Aya reka turebe neza cyane Manchester City gira cyatse umuriro imbere y'izama rya Arsenal. Manchester City, aya reka turebe Manchester City, kona ya Manchester tuba turangayeho gato, ariko Manchester City kabigiye gutera kona, bayizamuyemo umutwe isho hanze gatoya. Ikipe ya Arsenal irarokoka. Ikipe ya Arsenal ifite 54. Aya reka turebe, comeka pasi kwa Declan Rice, comeka pasi kwa Odegaard, comeka pasi kwa Martinelli azamuka neza cyane yogoga mu kibuga hagati. Martinelli comeka pasi kwa Odegaard kwa Bukayo aragucenga neza cyane, comeka pasi kwa Odegaard isho Odegaard afoya hamya mu cyico. Odegaard yandikisha igitego cya kabiri cy'ikipe ya Arsenal. Arsenal de Ganazi bandikisha igitego cya kabiri. Arsenal ikaba imaze gutsinda Manchester City ibitego 2-0 ku munota wa 46 w'igice cya kabiri. Bakiva mu
kabiri gwaga ikipe ya Arsenal ariko Manchester City yamaze kurya ibitego bibiri. Bakunzi ba DCM TV tubashishikariza gukurikira ino channel rwose zamura impano zikomeye cyane, mukora subscribe, mukora share na like nyinshi, mumenyesha abandi bagenzi banyu bashaka kuzamura impano. Attention, reka turebe Manchester City barazamuka ku ruhande rw'imoso. Attention, Jeremy Doku aragucenga neza cyane, acomeka pass kwa Haaland arazamuka, Haaland acomeka pass kwa Phil Foden agucenga zibinisha muziki, acomeka pass kwa Rodri, Lucas akina tebeshura umukinnyi akomeye cyane. Rodri Tibraso isho GCM TV rahabaye, GCM TV rahabaye. Jumongo Chamuzi My Shop ushaka kuzamura impano ni tarayigendera. Manchester City itanga ibimenyetso bamuguze bamuvaye muri Borussia Dortmund ngo miliyoni 180 aturutse iwabo mu gihugu cya Norway. Azamuka umupira neza cyane wo bita umubirigi Kevin De Bruyne aconga amatereka umutwe. Arsenal 2 Manchester City 1 Citizen arekere gucoka kibuga. Bakunzi ba GCM TV tubashishikariza gukora subscribe, share nyinshi cyane, mushishikariza abagenzi banyu bashaka gufashwa na GCM TV bahamagara kuri nomero bareba munsi ya ekara yabo. Attention, bayita Jumongo Chamuzi My Shop rwose iryo zina nturyibagirwe. City match ikaba ari ibitego bibiri, mukaba muri kwigezwaho na televiziyo bita GCM TV. GCM TV rwose ushaka kuzamura impano ni kari amarembo arafunguye kuri GCM TV. Attention, reka turamusifuze mbona yikoza mu ifilimi Michael Riva. Attention, Arsenal yagicure cyane ngo mu minota ya nyuma. Arsenal umupira wa mukuru w'umupira. Attention Kayoko umupira urenza match ikabirangiye rero. Umusifuze Michael Riva akaba asifuye ku mukino urangiye kandi iyo ikipe zombi zikazenganyije ibitego 2-2. Match ikaba mwagezweho na televiziyo bitwa GCM TV. GCM ni amagambo y'iminu ushaka kwirambura kugira ngo yibone neza, ushaka kuzamura impano yabo bavuga Jumongo Chamuzi My Shop. Match ikabirangiye rero, ikipe ya Arsenal na Manchester City rwose full time ibitego 2-2. Ababeteri tubabwira ko mwihangana neza cyane, tubihanganisha baguze gutsinda kwa Manchester City kuko rero bari bahaye amahirwe ibisi bari babyiteze. Match ikabirangiye. Bakunze ba GCM TV tubashishikariza gukora subscribe na like nyinshi. Bye bye, ciao. umupira ku muriro atoza cenga byirikiro tanga umupira ku muriro atozariya tazo kwa Olivier passe ronga passe baro hasi kubutaka baro inirandi ariko barabara itakasa neza cyane. Reka turomuza amasoso yageze muri gatanu. Reka tubiza kwa Rugarama yavuye mu karere ka Huye, birabye kabari yo mu karere ka Nyanza, bimeze nka Barcelona yari rwose bacafashe ndasura. Reka turebe Dani umugabo akora ibitangaza asetsa abantu bose wagira ngo yambaye inkweto za siketi ahangaha ari kurya umunyanga mu kibuga. Reka turebe degaja neza ariko uramuzama ikintu cya mbere azi ni ukudegaja. Reka turebe Olivier umunyamuse mwiza cyane abameze nka matanzi odivenijo yanga gutera kambe kari cyane pakanda kazaria. Olivier abameze nka Ruvumbo yafata kabaro, abafana bose bahitaga bakomera. Rero na Olivier ayifashe abafana bahita ayane byo umutara nabiwe
arawushota umupira arawushota tatera swata zo kurwa kurwa hejuru ari barazamuka kurwa ari iburyo baragigira mucerereza tatse atera pase yiringiro tanga kwitanga tatse arayitanga Olivier arabinjira Olivier aramagarikanga ufunga n'umwuka reka turebe umupira bawukuraho neza cyane umusifuzi